karbi solang dorat nilimen ke Jirsong Taro napen nili ke ilitum karbiang long akeja abang karitang nihang rongpar asupulo napen nihang rongpar ke karbiang long second CEM lo napen fourth CEM lo nasi nili nang litum pan pini nang ke hang press release pinang ko at hege justice ke long japan apen bikhege ilitum ke hayaman ke do Dr. Tuliram rong hang panstami alang lihin pen prabjin pen nilitum a problem nang solve pidunji pansi nili radathungno ini press release pinang kok lo nili details alam injedam de ko nili thi hek pen alam than tulang nili phu nihang rong par aputhak alang li 1951 karbiang long hemprek long that pen Micro Hills alang li pulunia hawat longle raidun lo pen alang li ke bangke politician amat si alang li bangke hadak chido de lo sita kelang abang amunit alang li jirpo khas sukuram timung ke alang li jirpo lo alang li ke sukuram timung ke jom namuk pen si ke wang karbiang long district long lo pen ke nilipu ni hang rong par alang li pan che hang det lo jom namuk hawar pen je ko karbiang long ta district long lo pot nang li le lada nili long li nang lang pinot la pen nang li parman tamon nili nang mathapo nang tipo pulo matsi alang li caretaker hisab sukuram timung pan puluni hawar long alang li pan palang lo la pen record matado lada nili long ho 1951 pen nihang rong parmen sido sita unfortunately nilipu nihang rong parabang 1958 hut alang li chewoi jui lo CM chobom hut si amat si api nilipi bang sukuram timung caretaker pen alang li office damsi office sita buhi along sukuram timung nomor si la pen nomor hini indira rong parpi nomor ke thom moina rong parpi total of nihang rong par wala da clearly to sita buhi long 1958 nang li tumjong si office court check plut ha da clearly to do ni la so phrang ke nihang rong par long le ma jok men ta we sita hala so 1958 ke thab dun nang officially everything is okay thang documents ni tum ai kom awe thang ta everything is kan ni li tum phanang pulo beauty timung pi alang li mangke la sukuram timung asupi bang lo kangbura timung asupi lo la alang li bangke pulo jan ni tum han patta noklia patta siga ulai se ki ne pu jong sin ni tum jong si noklia patta sin ni tum ka ulai purte ai challenge ni tum han case nang pino ni tum thang la dak duplicate patta salam le council pen si nang thak pa me lo order ta nang li tum phan nang nu tang paklang lo dak ta choklim lo lang tum pu ke 60 70 years pen ni tum si खेती claim bom nang tu ye pilo non sin nang chon nang he pu 60 70 years len sukuram timung do tike ni tum thang problem we alang phan si palang vel lo caretaker plote akam lo ke lang sari la pen ni li pai tum da bi hak lang pot la pen the o office ta me sakuri claim asila pu pir the ke nang le de lo ni li pai pu 1992 Tarabasa hawar nang le de se ke claim lo sita la so pian ke ka claim ho alang tum nang pi pe de si ke thai lo la support ni li tum through aero hoi pen la hoi official procedure ke ni claim si along le tanang thak pa me lo everything is genuine la da sitan ni li tum joborjosti ji bhon char ho pen ke ni li tum hala da to call dam ning te ni li tum pan officially the market nang kuri pi pan me non an si ni li tum che to call dam ji la lo la pen alang li tum ki pupu ni hang rong par ni tum chini ne akeng pak ta da la ku pak ta la dak nang tak te pu si ni tum pan nang ki excuse in ton sop ni hang rong parmen ta phanta ni hang rong par si alang le tuma phu phan ge la ta chona muk pen karbiang long ha war ke wan achir po pu si athema nili phu ge ni hang rong par ke chona muk ha war si school ga charli lp school be ko la pen sukuram atum hem si sukuram son of boholai timu alang le tu hem si jona muk long ke do la pen hala da karbi hem pu se alang dun lo athema hala sot ke 90 aro pen apisi ako latum
aning insam si timung hem sor tumbang sukuram timung asumar tumbang complain pita thekpo athema ladak nilituma phan nilipai nilipo tum phan pupu indira rong pharpi moina rong pharpi tum phan ta hajir nang lo ladak alang lutum hearing padolo lake chok kang sai chok che aprang yaro ke pusi suta 2000 pas bar ni do ladak hearing ho se pupu party ta che tong no la hen lo suta aphi ke that ARO 12 December 2006 or lamang ke la selang le ladak ki judo hot ke alang li wardik pilon je heard both the parties. It is examined thoroughly from both sides. It is seen from the ALR land revenue staff report that the order has already been passed by the ARO ASO in the year 2000. Hence no new order is required to pass on the matter disputed for. Please maintain the status quo accordingly. The thang ta la tum complain lo timung hem sort of sita nili tum han silata nang pahai da lo asila so apc la 2006 nang pahai da phi ko inke council pen bang an ke nili tum han la so a case pu thak la longle thak ngot pu a order nang le lo land dispute case number 8 in between first Indra Rong Party, Smithy Minor Rong Party versus Sri Biren Singh Timung and others to Siladak Toyo, the Siladak. A case number 248/2006-2007, Siladak Tokpamelo. I am directed to inform you that the authority of Karbi Anglong Autonomous Council is pleased to allow to hand over the possession of the plot of land measuring 24 bighas, 4 kothas, 16 losas, covered by DAC number 51-296. Under periodic pata 95 village number Eknong Tarabasa. And hala so nali tum la so pota divided pen la pota holder pen la som se thek dam long la mana kalang lo ahok lo la mangke nilitum in fact nilitum la dak apatan da do patai thi do pataki ding do la pen nilitum phan dak council pen longle so case thak on po order da do la pen la son thak si ko tine non bangke nang thak eta phi officially nang thak phi non bang hala so a himalong ta land demarcation puri da mon pu order do hima somja phat final order lo hala da athimala apata nang thak chot bangke officially nang thak chot bangke ili adui hoi chi chin ne ek bigha along le do lo so tipul la puto nang thak ne ha puto nang thak ne ke officer source nang thak ji hala bangke ko dak antong hadak pili dam pune 3 himas ke chini lo ne tum tala pu ihia na da hoi ves na bang sini tum chi sini ko da antong le dam ji ne li mi thang se to follow to follow the thing te kom che li lo mi 3 sides bang ne tum hoi ji thini do la non hat jong folden na tangka dan ni tum pi long lo man ne te lo chini no na lo pot ha da dak number 296 originally la ke dak number 51 lo la 49 dikha something ke ne te somong pe na thak tu lo tim jadi tu pan mak tak timis nang bilo 296 lo 296 video list on check lo upload la non la land compensation of for then kalong pot ni tum indra orang hati bahal dak pura tok pamit clear lo alang itu ke dak 51 mang ke aprang ke dolo te ma highway na sita nang thak de ta phige ni tum bang si 296 se highway alang itu mang hap that clearly talk do ni la so phrang ke ni hang rong phara long le ma jok men ta we sita hala so 1958 ke thab dun nang kok ke sukuram timung caretaker men ke thab dun nang kok ke athe ke nili pai la pe nili pisardom ke thi wok wak la ama si inut ke lang abang hala caretaker men thab dun tha nili phi bang ta aphi ke dokmuka aha warsi nili phu ni hang rong phara hem binong pe nili phi bang ta nili phu che wai jui phige upai vedan ma se hemi pi ma se asomar da bihe khak la mahini ma se hamre na pirthe che damang jui lo ma se so sek ke sukuram timung sinang gelang pilo solong le la pen nili phi da 1970s 80s somna chewang bom lo hisab kitab che an bom lo thang problem ave sukuram timung ke transfer dia mune to pot se dang lang tanang lang pi pa me la pen
alang li pan khasi na pen nili pai nili pisar dom da alang pan ke po son si che kam si bang nang lang pi pa me phot along li ta che hang hedel lo sita api a problem nang klang bang ke sukuram timung sar tang lo phi ke an handle lu ne da lo la huita phi ke asupo alang li bang thom du bor pothar pen kangbura timung alang li tum lo ape thala 1958 ni li phu ka chewa huita la bang thom somar do elo sita bang thom somar ta da sita bu hilong ga menove alang tum jong se along le la sukuram timung along le lo ta alang be thang somar men ke donang poga borsing bor pathar kangbura ka men donang poga sita ave nili pai pen nili pesar ja men do atima ko people lama pote caretaker shot ahem ku binong ke moina pen indra rong parpi la lo la se ya phi alang li somar la bang thom tum ke na ki pipe da ji si ke thai lo ka che rai lun ji si la so long le amat si da air office long nili tum complaint ti lo nili pai pen nili po tum nili pesar tum ha amat si pura details a record hai huita check lo ajat lo amat si alang li tum pen retar lib lo e aro tum record lr staff tum mukha record pati check lo aphi ke amat alang tum pen 2000 aningkan e aro pen kini pata thak hon pua order nang le lo inside pa me lo je lake jinion lo thang problem ave lo je la first party nili pai moina rong party pen indira rong party alang litum apan anabha 24 because 4 kotha 16 luk sas ke alang litum phan thak mon pulo la pen baki kini 24 kothas 24 because 3 kotha 17 lusas ke la kini sukuram timung ke aso ti avelo chewaya lo asumar to men pen sa ko transfer to lo la da la hui ke aprang bang ke thom tum amen hut sukuram timung indira rong parpi la pen moina rong parpi ai hui tum la bang ke thom amen ke do patta lo halo so bang ke se lai hui check at pen si aro bang ke la so our date pass lo 2000 and kan lo aro order on 5th February 2000 to la ke tok do alang li la da pupu party phana tha alo la pen la so pc nili tuma phan smiti indira rong party smiti maina rong party daughter of nihang rong party la pen second party tum han ta la son thak si tolo je the authority of Karbi Anglong Autonomous Council is also pleased to allow to hand over the possession of a plot of land measuring 24 bighas, 3 kothas, 17 lusas, covered by DAC number 51, Renewal Pata number 35, village Eknong Tarabasa, the Puluni Moza to the joint Patadar, Sri Borsing Timung, son of late Sukuram Timung, Sri Biren Timung, and Sri Bimal Timung, son of Sri Borpothar Timung. That deputy secretary can order law like a 30/11/2007 and down like along with Thakon Kula, so please in the Pai Ginta in the Apata Sata Talatum Tinelo, Salam law, and Amedi Patata, me join Patata Mian like Patata like Patati law. I will pay 2009 and in Kan, 4/8/2009 and in Kan. Demarcation of land Kula order nang lelo alage officially ke thak alo ta alada total DAC number 51 disputed land along la lok le nang thak lo at chitim hala timung hema sordum phan 50% pilo 50% ini tunti chikhang lo 40 back ni moina ben indira from party tu kita ahoy ke chichi ni ahoy ke itia ta pun pela so alo lo ke demarcation of land kita laso alo pot demarcation ta patai ni ke thom lo order na kele kita kitia ta ke school ta we nasi Karbi Anglong so do an wian ta kampur jomnamuk nugaon si charli ram nang nang nasi hala so hadak si dodon lo api Karbi Anglong district long lo si sukuram ti mo jir popan da siwan lo Karbi Anglong hawa puluni hawa ralang li ka to koladim papalang toy lo atumo ke lan lo se alang tuma phan nilitum la so prang ta alang litum phan 35 bigha so se la so non ka huri sai
dak number 51 opposite hapu ta 35 bighas pialo la pen la so non nilitum dak number 51 ke 49 bighas something do alang le phansi ka pa onglo 50% long legi pidalo 24 bighas 3 kotha 17 lusas ke sukuram timung family tum phansi borsing borpothar la pen kangbura timung family tum phansi alang tu tum phansi ka pa onglo ka pa ongta sita lang le tum mangi ka cherai labji phansi aning ha mesti everything is clear document ke la se prabjin pen nili ke chuni rikang tung ke la se nili tum han demarcation ang puri pisar rangon je nili tum ta che upai dam longje phan Nanti nali pan Islam thi sinar tulang. Nali tumla so pota divide hut. Nali tumla so pota long koma men si kitu iklo. pota ke divide hut ke hala recorded teng 1958 pen ke sukuram timung nomor hini ke indira rong parpi nomor ke thom ke moina rong parpi mang thom amendo Kalau so banget thoma men non puan da divide bipin lang sin. divide lo So divide et pen. officially divide lo 2004 aning kan sedang divide lo alang li tuma phanta 24 bighas 3 kotha 17 lusas pia lo alang li tum phan timung hema family tum phanta apen nili pai pen nili pesa porte bahini nyang rong par su pi la tuma phanta 24 bighas sari kotha 16 lusas ang pia lo officially ke stop nang thaklab lo pata ke sita halada land demarcation na bang sin nang non ini anianta nang kururi dan masini litum ahoy di da lo mati pai dam da masih jong se prabjin pen demarcation nang kuri pilo adui hoy hima somsa nang kuri pilo kurute